بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر. Jana kiyimingni toza tutqin. عن جابر رضي الله عنه قال آتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره. رواه أبو داود والنسائي. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldimizga keldi. Chachlari to'zib ketgan tartibsiz bir odamni ko'rib qolib, "Mana bu chachini tartibga sola turgan narsa topsa bo'lmaydi" dedi. Abu Dawud va Termiziy rivoyat qilishgan. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم والنسائي والترمذي. Abu Malik Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tozalik iymonning yarmi dedi. Muslim, Nasai va Termiziy rivoyat qilishgan. Ana Amir ibn Sa'd ana abi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجودة فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. رواه الترمذي. Amir ibn Sa'ddan Allah Taala radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam albatta Alloh arug'liqni suyat, tozalikni suyat, jo'martlikni suyat, bereshendlikni suyat. O'shunda ekan uyinglarni toza qarmag'ila, jo'ttirga o'xshavg'ila dedi. Termiziy rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan albatta Alloh arug'liqni suyat degani o ummatim sizlarda yaxshi ahvolda bo'lg'ila degani bo'ladi. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. رواه الخمسة. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymon 70 qancha, 60 qancha butoqdan turadi. Onun eng afzali la ilaha illalloh deb aytuv. Jana eng kichisi yo'ldagi zabere turgan narsani olib tashlash dedi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Biz yer adamlarni chaypalavasin uchun anda to'g'larni paydo qildik. Jana adashbasi uchun anda keng qapchig'ay yo'llarni qildik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Rahmanın pendeleri yer yüzünde kichpeyildik menen jüre turgan jana nadanlar til tiygizgende salam dey turganlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Yer betinde tekeberdik menen jürbe, albatta sen taqir yerdi teshib jibere albaysın jana taqir biyiktikке to'g'riga jete albaysın. Taqir biyiklikte to'g'riga jete albaysın. وأقصد في مشيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Жүрüşүңдө орточо бол, жана үнүңдү басаңдат. Анткени үндөрдүн эң жаманы эшектин үнү. عن جابر قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك
فدخل جبير رواه البخاري في الأدب. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Men musulmon bo'lganimdan keyin qachon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan bo'lsam, albatta yuzma jilmayib mendan qaragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir mana ushul eshikdan yemendiklardan eng yaxshisi kirib keladi. Onun yuzunda podshohlik belgisi bor dedi. O'shanda Jarir kirib keldi. Buxoriy Adabul Mufrad kitobida rivoyat qilgan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه إلا كانت عليهم ترة وما سلك رجل طريقا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كانت عليه ترة رواه البيهقي. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: qaysi bir qavm jog'ilishda o'tirib, unda Alloh azza va jallani zikr qilishmasa, albatta bu ular uchun hasrat bo'ladi. Kishi yo'lda yurib, unda Alloh azza va jallani zikr qilmasa, albatta bu hal uchun hasrat bo'ladi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hasrat bu jo'g'otuv. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه الخمسة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'llarda o'tiruvdan ehtiyot bo'lg'ular dedi. O Allohning elchisi, biz suylashib o'tiruvga majbur bo'lamiz dedi. Eğer otursanlar yo'ldan aqsin belgile dedi. Yo'ldan aqsi emni Allohning elchisi dedi. Ko'zni tiyu, iza berbu, yaxshilikqa chaqiruv jana yomonlikdan qaytaruv dedi. Buxoriy, Muslim jana Abu Dawud rivoyat qilishgan. Ana Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an Abi anna Nabi sallallahu alayhi wasallam qala inna Allaha tayyibun yuhibbut tayyiba nazifun yuhibbun nazafata karimun yuhibbul karama jawadun yuhibbul juda. Rawahu Tirmidhi wal Bazzar wa Abu Ya'la. Amir ibn Sa'd ibn Abu Waqqasdan al bo'lsa otasidan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam albatta Alloh arug'likni suyat, tozalikni suyat, jo'martlikni suyat, berishanlikni suyat dedi. Tirmizi, Bazzar jana Abu Ya'la rivoyat qilishgan. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu an Nabi sallallohu alayhi vasallam qala ittaqu al-la'inaini. Qalu wa ma al-la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Rawahu Abu Dawud wa Muslim. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki na'lat keltiruvchidan saqlaninglar dedi. Adamlar o Allohning elchisi, ikki na'lat keltiruvchi emne dedi. Allah sallallohu alayhi vasallam adamlarning yo'luna je sayas halqin jerine muhtojlig'in adamlarning yo'luna je sayas halqin jerine muhtojlig'in chiqargan. Adamlarning yo'luna je sayas halqin jerine muhtojlig'in chiqargan dedi. Allazi yatakhalla fi tariqin nas. Abu Dawud menen Muslim rivoyat qilgan. An Abi Musa radhiyallohu anhu an Nabi sallallohu alayhi vasallam qala man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina bi nabalin
فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلما رواه الثلاثة. Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim mechitlarimizdan je bozorlarimizdan canın oğu menen ötse, anın üçün alaqanı menen qarmap ötsün, musulman adamdı kesip koybosun dedi. Anın uçun alaqanı menen qarmap ötsün, musulman adamdı kesip koybosun dedi. Buxari, Muslim jana Abu Davud rivoyat qilishgan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له رواه الخمسة إلا أبا داود. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam yolda yürüp ketip jatıp tikendүү şıktı körüp kalıptır. Jana anı yoldan alıp taştaptır. Anan Allah ağa şükür aytıptır, jana anı keçiriptir dedi. Buxari, Muslim, Tirmizi jana Nasai rivayet kılışkan.